Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thar achiar to silian sang puya Sarkar lai puna thona kumsom paretin chunglam COVID-19 hridan apek meka angai thatu te hridan la vek turin kan ngen chewa COVID-19 laka invena lama in thla dalo ula mani chenna in tul to polo chon san novin mai tomna wa medang na ilo kudle mai ti file hridan lakte longai poimo zelang cheu COVID-19 ka inhoi hria du nei chuan rampum huap helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga te ba ka Mizoram tan pakhat bial pani te biak pot hereng ani tuna chuan chanchin tharilung la thlak chun zomang u vaireng te joint VC le NGO ten Mizoram le Assam ramri boya wanga ram le hnam chana tura sarkar le political party te le mipui hmalak na an lom hle ti an soi New Delhi Chamek Tourism Minister Purabad Romoi Roite chuan Union Tourism Minister of State Pu Jaibat chu achenna ina komin Mizoram tourism masona turte asoi pui Prime Minister Narendra Modi chuan Afghanistan thil thlengmek chungchang Russia President Vladimir Putin asoi pui ram chunga COVID-19 vaccine dose vial che somnga pakwa point pali pasari chuang pek ani to Nimin Khan vaireng the Joint Village Council le NGO zongzong ba ka phai nuam le Saipum Village Council hruai tu te chuan Aizol Press Club pa thu thala khom tu te komin Mizoram le Assam ram re boya wanga ram le hnam channa tura sarkar hmalak na sanga lom om anti thuan soi nimina khopathum hruai tu te le NGO ayo te hiam ram re boya wanga ram le hnam channa tura ram ri dep khosanga Mizoram Police da ani dante Kol phetha zirna le inkalpo na ba ka atulang anga Mizoram sarkar hmalak na chu lom omanti thuan soya ramri dep khuwa te chu Chief Minister Puzoram thanga chung an lom hle ti an soi ani ramri boy chungchanga Mizoram Police te huai sena fakomanti thu soin ramri boy chungchanga opposition party ten sarkar an thop tlatte media lama thoktu te thanem ngai na le K-pop ngai sang tu te thanem ngai na po lom omanti thuan soya ramri dep khuwa te hian mun som pania kongpui thara lai ani ti soin khotang ho tu te chuan cheng noi somthum pathum senga phai no matanga borchep lelet phai Mizoram Police po sa eng pek na turpo aban phunani thun soya wareng te power substation atanga aitang Mizoram Police po sa eng pek na turpo proposal cheng noi samret police mani thule a hlotin ngai anrin thun soibok ramre dep khoshruai tu te chuan sahapui via Bengali school Assam sarkarin kumsang ni soma ansak kumsang ni som nia ramre boya bomsia chu Mizoram sarkar malak nain education department chuam hemuna hian school thar sa in sakjo to ani thun soya zirtir tu po lak fel nei in Mizoram sarkar enkodan noya om ni nan soibok ani hibaka hian sarkar abial tu MLA pularin sanga malak na vaireng te nge ya IR company headquarter siamani turchu anlom thu ramridap khotlang le NGO shoi tu te chuan an soya hun local zel tur in mangaya in puiton zel turin Mizoram mi puite an som ani New Delhi Chamek Tourism Minister Purabad Romoi Roite chuan Union Tourism Minister of State Pu Jaibat chu chene na koma Mizoram Tourism Department mhlak na tlang puita shilin Tourism Ministry Project sanction tura thelu sa te churang taka sanction turin Union Tourism Minister angen Union Minister Jaibat point loti felvat atum tur thu soin Minister Purabad Romoi somna angin Mizoram lo zinvat atum thu soya Myanmar le India in kungkaina thazok ane zel theinan Myanmar rama AstroTurf football field te indoor stadium te school building te community hall te le futsal ground te India sarkar suma siam atul hle ti ashila Union Minister John Thil Thatak ani arin thu soin Mizoram Chief Minister in Prime Minister hna lekha thon se bozui tlani se ti in Minister hello shilani Tourism Minister he niti ayok advisor Dr Prem Singh po komin tourism le sports ni masonna na EAP project sanction tour bot sideline mek te soipuya ngun taka an soi ho nuwa initi ayok advisor chon anti ve tur te chuni thum nili chunga anti zo tur thu alo shila recommendation to finance ministry ano thon mal don bok ani sports minister hian Ministry of Minority Affairs le Ministry of Finance officer lian te komba ka nimin tai khan IT minister kombok ani Mizoram Pradesh Youth Congress Committee chuan Nimin Khan Vanapa Hall kota electric bill diklo dodana hun an manga electric bill diklo engemozat an hal
MPYCC chuan COVID-19 na wanga mipuin harsat na top khok an tor lai meka mipui rok na diktak electric bill sang uchok tak in thin na awangin sarkar laka anung oilo ti an soya hemilan tirnan hian puan zardu manzara banner le poster an tarbok wana pa hol kota program toy neya hian congress chalai president Dr. Donald Somangha ka chon thu soin until phu da tar langa electric bill diklo zongjong sarkar in ching fela bill diktak chau mipui pek ni ro seti te COVID-19 shipuya wanga mipui nol pen harsat lai chuan sarkarin kumin April tha atanga man tran tur electric bill anti san chu sudri ro se ti te ani a electric bill ti puna tur rodna sarkar na siam chu asan ema wangin Joint Electricity Regulation Commission for Manipur and Mizoram Tibet niam hial an ngai hi mipui zalo na diktak ani ti asoibok electric bill diklo na sata wanga anti tur diktak tia bill complaint tu te PNE minister puala zilianan khotang tanam noksak aru ka zuar ru ilo ngolveile aruk ching ang hiala ate khin chu andem tak zetti an soya mipui te ai wading tura be sei berin Mizoram mipui diriam hi a mizolovin a Christian lo hleya hei wang hian Mizoram mipui ma ngai dam adil an phut ti an soya MPYCC chon kumsang ni somni jun tha atanga man tran to COVID-19 den chanam sarkarin petrol le diesel chiani sataka ati punchu ti hniam turin an phut ti an soibok ani MPYCC che lockdown hi thu cho siama changne tin Mizo National Youth Front chuan PNE department namin anno tarlan to angin tuntruma electric bill tharber hi Srilenga wangin meter reading ti thlap the ani lova hei wang hian bill ma sa pani te chorwal anga bill siamani a complaint hun po hongin hun tiam atop nuwa po a hon bel zelzo kani anti congress chalai ten power minister puala zilian thu soi du lai lai la chuaka me puiril ru shruai sol theina tura an bol phuan zui ti ta langin power minister hian mi fel tam tak zinga mi sual tem te ten thil an ti pun nun theizia soin ani a chu wangin congress chalai te thil ti dan hi a him lo leya an ngai ti an soi ani chanchin thar hi all india radio aizol atanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chuan Afghanistan a thil thang mek chungchang Recep President Vladimir Putin a soipui rampani hruai tu te hian Afghanistan a boina thleng mek a hian an ngai dan te kimchang takin an soidu na Pumodi chuan anin biak na hen rampani chungchang pon soidun thule COVID-19 shileng meka India le Russia thodun dan te an soitel thu soya thil thang poimo danga po in biak chunzom zel an rem ti ti a soibok ani Ramsunga COVID-19 vaccine dos vai bel che somnga pokwa point pali pasari chuang pek ani to Union Health Ministry soidanin vaccine pek to atang hian dos vai bel che somli paruk hi dos khatna ani a vai bel che som pathum hi dos ni na ani thunga nimina khan dos noi somnga pali chuang pek man ani rampuma shikai en koldam hi vai bel che thum le noi som pasari chuang anam to a hei hi za zela somko pasari point paruk paret ani a tundin huna Shivei en kol mek hi noi thum sing khade sang kuwa velan oma shikai mu chho to zongjong atanga chutin Shivei mek hi za pakhat po atling lova hei hi ni kum mars thlanua alat niam berle tumani heti lai hian ni khata shikai mu chho chu chorolin za pakhat point panga anga chut ani sarkar lai pui chuan COVID-19 vaccine la du tan social media application WhatsApp manga lak du hun hau theina asiam Union Health Minister Mansukh Mandaviya chan hema chungchang hi Twitter a puangin mobile number pakwa bial pakhat pathum pakhat panga a vaccine la du tan a hau thei atia password vai khat chau manchi OTP chudloni nuwa vaccine lak du hun ahmun pin code le vaccine lak du ming thelu mai turani ati chanchin thar cherti topna na tang pui Vairang te joint VC le NGO ten Mizoram le Assam ramri boya wanga ram le nam chana tura sarkar le political party te le mipui mhlak na anlom hle ti an soi New Delhi cha mek tourism minister Purabad Romoi Roy te chuan Union Tourism Minister of State Pujay Batchu a Chennai na komin Mizoram tourism hasona turte soi pui Prime Minister Narendra Modi chuan Afghanistan thil thang mek chungchang Recep President Vladimir Putin a soi pui Ramsunga COVID-19 vaccine dos vaibel che somnga pokwa point pali pasari chuang pek ani to chuti zong chu chanchin thar kan pon thai chu ani